maco mala, ništa nije bilo, sve je u redu, spavaj, to je bio samo ružan san. Ali bilo je tako mračno i hladno i bila sam tako sama. Nisi sama, ja sam ovdje, spavaj macice mala. Macica mala, moš mislit. Ima neki ovdje koji bi spavali. Ovo je malo previše. Skrivaš danima onog smrdljivog cucka, a sada i Marica mjauče kao mačka da bi joj tepala. Fuj! Daj se smiri, vidiš da je ružno sanjala. Čuj mala, ako me još jednom probudiš, to će ti biti sad. Šora, šora, šora. Slušaj ti mene, velika Zdenka, Zdenka zvana Zdenčina. Onda ćeš imati posla sa mnom. Čuj, nisam ja kriva što imam ovako glupo ime samo zato što su me pronašli negdje u Zdenčini. Čim navršim 18, prekrstit ću se u Anđelina. Baš si mi ti neki nježni, pa perjasti Anđela. Da bome, a ta mala uopće ne bi trebala biti samo u sobi, ona spada negdje drugdje. Kao i svi mi, zar ne? Ti zaista misliš da ti je mjesto ovdje? Svejedno. Ma nije Zdenka ništa loše mislila. Ne bi ona tebi ništa, samo se pravi važna. Takve su valjda sve sedmašice. Ti se samo lijepo smiri i probaj zaspati. Pa kako? Pa tako sam tužna, Anči moja. Misli na nešto lijepo. Tako i ja kad mi se plače, pjevam i mislim na svoju mamu i svog tatu. Znam da ćemo se uskoro sresti, da ćemo se pronaći. Misliš da ćete roditelji pronaći pomoću medaljona? Hoćeš li ga ti malo imati? Samo večeras. Evo, stavit ću ti ga oko vrata da te štiti od loših snova. Znaš, to su meni moji roditelji stavili prije nego što su morali otići. Vidiš, polovica srca. Drugu polovicu imaju oni, pa će me lako pronaći. Jednog dana moja i njihova polovica će se sastaviti, spojiti i opet ćemo biti skupa. Baš si dobra, to je srčeko. Svanut će sunce sutra, ja se kladim, sunce bit će sutra. Cijeli dan ti sad očisti misli, od sve tuge briga jer je sutra novi dan. Kada dan mi je siv i jadan i tužan, tada ustane Jesam li ja to čula kakvu pjesmu, kakvu buku, kak je ovo nered u ponoći? Hajdemo, mlade dame, ustaje, na nogice lagane. Kaka vam je ovo soba, kak je ovo nered? Pod, a posteljina, a roba, čarape, hlače, majice. Užas! Ovdje je neredi. Smrdi kada spavaju psi lutalice, a ne? Poludit ću, ma koji užas. Hoću da sve bude tip top, spremiti, oprati pod, obrisati prašinu. Jedino da nitko nije taka, moj ormarić s lijekovima, jasno? Ali nije u redu da nas budete usred noći. Jesmo li spavati po noći? Da! Nije zakonito ovako postupati s nama. Da! Ma nemojte vi male vištice. Vi ćete meni spominjati zakon. Pa da ponovimo, što je zakon? Ko je zakon? Zakon? Šta bi to bilo ti maslačak jedan? Hajde, Anči, popni se i recim ko je zakon. Teta Tonka je zakon. Slabo čujem da ponovimo. Teta Tonka je zakon. Molim! Teta Tonka je zakon. Ponavljanje je majka znanja. A sad, na posao, hoću da kuća blista. Sutra ujutro imamo važnog gosta. Treba ostaviti dobar dojam, djevojke. Ako zeznete, ovaj put neće biti fine papice, donirane robice i ko zna čega sve ne. Na posao! Ma koja je to fina papica? Zna li netko? Konzerve. Donirana robica, krpa iz prošlog stoljeća. Iz doba Drugog svjetskog rata. Važan gost. Tonkin bivši. Ne! Ha! Predsjednik... No! Brad Pitt. Pa ko drugi? Za našu buduću Anđeliku.
Tko vam je kriv? Na posao. Baš je težak život naš, baš je težak život naš, umjesto pažnje krene nas, iznova koriste nas, težak život baš. Manje pjevanja, više čišćenja. Nekako palica blista i da nitko ne taknuo marmaric s ljekovima. Ti nam poticaju nebo kod sebe, nove krpice samo su naš san. Neko mama peče sad kolače, a nama sviće sivi dan. Niko nema kada nam je teško, niko ne vidi da rastemo i mi. Voli briga sve, kako nama je, niko ne mari i ne razumije, niti djeda Božića nama ne dolazi, niko na nas ne misli, razumi si Ružići, težak život baš. I neka tu panica blista, samo da niko nije takne marmaric s lijekima. Baš je težak život naš, baš je težak život naš, umjesto pažnje krde nas, iznova koriste nas. Baš je težak život naš, baš je težak život naš, umjesto pažnje krde nas, iznova koriste nas, težak život baš. Težak život naš. Joj, pa Diona već je trebala doći, ajme meni. Ma vidi ti male kako sidi besposlena. Ma naćete ta Tonka nešto i za tebe mišu, mali. Bježi ti van, sendice moja. Uživaj u slobodi i vidimo se navečer. Evo ti jogurt, samo šuti i jedi. Masnica danas baš ima sreće, ili barem voćne. Ma. Oj, di je ona? Dobar dan, vi se pretpostavljam. Karolina Visković, čuli smo se telefonom na preporuku Gradskog odbora za skrb o nezbrinutoj djeci. Da, naravno. Hujić, Tonka Hujić. Pa izvolite u naš skromni dom. Ovo su moje male slatke štićenice. Jutarnje za animacije. Baš vam je ugodno, ovdje je veoma čisto. Trudim se koliko mogu. Jesmo li za kavicu? Jako ste ljubazni. Djevojčice se idu spremati za školicu. Hajde, Zdenka, kava, samo duplu. Izvolite, sjednite. Hvala, ali ja ne bih odugovlačila. Već bih odmah prešla na stvar. Znate, ja imam tu sreću da radim kao tajnica gospodina Zlatka Bogatunovića. Ma nemojte mi reći, ono Bogatunovića koji ima shopping centre, autosalone i restorane. Upravo taj, i što je najvažnije, sada stvara novi brend dječje odjeće i kani ga plasirati na inozemna tržišta. Ma nemojte mi reći. I to nije sve. Gospodin Bogatunović se kani kandidirati za gradonačelnika, pa bi trebao... Evo i kavice.
No dobro, di smo ono stali? Dječja odjećica, inozemna tržišta, budući gradonačelnik, ma sjajno. Anči, dušo, šta tražiš? Ružičastu bojicu. Izgubila sam je tu negdje, a sad mi treba da se spremam za školu. Ništa nam ona ne smeta. No dobro, di smo ono stali? Vidite, gospodin Bogatunović je poznat po svom humanitarnom radu i... Joj, pa on je tako human čovjek, pa to svi znaju. Hoću reći, kao krunu svog humanitarnog rada i naravno da spoji ugodno s korisnim. Znate kako gospodin Bogatunović nema djece i tako to. Pa nije ni čuda, pa di bi to čovjek se stigao toliko posla? On bi dakle udomio jedno dijete, jednu slatku djevojčicu. I pružio bi dom na recimo tjedan dana. Kako lipo od njega. To bi bio sjajan marketinški potez. A za vašu štićenicu prava pustolovina. A o materijalnoj strani donacijama od strane gospodina Bogatunovića da i ne govorimo. To bi bilo sjajno. Pa sad bi trebalo vidjeti za tu djevojčicu tko bi to mogao biti. Joj, ma ne znam ni sama koga bih vam mogla preporučiti. Znate, da vam djeca ne fermaju ni živu silu. Pa mogla bi to biti jedna zgodna, simpatična djevojčica od 10 godina. 10 kažete. 11. 11 velite. 12. Da, svakako. Morala bi biti komunikativna i zapravo gospodin Bogatunović je inzistirao da bude mala garava. Ma dajte, molim vas. Juhu, pronašla sam bojicu. Ova djevojčica bi se sigurno svidjela gospodinu Bogatunoviću. Nanči, ma vidi ti tu malu mustru. Doista divnog li diteta, ali ja ne znam kako ću se rastati od nje na tako dugo vrijeme, znate, čak cijelu sedmicu. Mi se tako lako vežemo za ove svoje male slatke štićenice. Oni su kad tići, da kad dojete iz gnizda na samo kratko srce nam se kida. Teta Tonka, bit će sve u redu. Ja ću se vratiti. Ako želite, čućemo se svaki dan. Anči ti je ime. Ja sam Ana Horvat, drago mi je, ali svi me zovu Ančica ili Anči. Ja sam od sada za tebe teta Karolina. Čula si za naš razgovor. Jesi li spremna za jednu lijepu pustolovinu? Biće kratko, ali slatko. Živjet ćeš tjedan dana u lijepom stanu. Ići na priredbe, oblačiti lijepu odjeću, fotografirat ćeš se za novine. Novine? Svi će doznati za mene. Možda će me pronaći moji roditelji i možda će napokon doći po mene. Tvoji roditelji? Vidjet će me u novinama, vidjet će moji medaljen i možda će doći po mene. Pa daj se smiri malo, curo, pa što tebi sve neće pasti na pamet? Pa to bi bilo više nego sjajno, Ana. Ma samo vi mene lijepo zovite Anči. Gospode Bože. Dok mi sredimo papire, ti se spremi. Uostalom, ne trebaš ništa. Idemo odmah u shopping i kupit ćemo ti sve novo. Može? Ali kupit ćemo nešto i za moje prijateljice. Ma nije u pitanju što poželiš. I imam nešto, ne toliko za ponijeti, već za povesti. Sendicu, svog peseka. Pa to je neki lutalica, Anči, a i ne miriše baš na cvijeće. Gospođo draga, kad je okupamo, bit će tako čista i mirisna da nećete moći prepoznati je li prava ili štrikana. Pa znala sam da skirate džukca, pa zato je mi tako smrdila u sobi. A šta se tu može, dječica i ljubimci? Sad ništa, vidim, ja već vas motao ko malog prsta. Onda idemo odmah u shopping i naravno da upoznaš gospodina Bogatunovića koji će ti u sljedećih tjedan dana biti poput oca. A vi poput majke? Biće mi čas. Puno sriće, vratite nam što prije našu Anči, a pasića si možete zadržati kao uspomenu. Vidimo se. Anči! Volim vas. Dobar dan. Šimiću, kako napreduje proizvodnja one dječje robe? Odlično, gospodine Bogatunoviću. Prva serija za domaće tržište za kolekciju jesen-zima ide u prodaju za 3 dana ravno. Odlično, ne smije biti ni minute kašnjenja. Periću, kako stojimo s reklamama? One kreću već sutra na svim televizijama u terminima crtića i dječjih serija. Odlično.
Franjiću, džambo plakati za političku kampanju. Spremni? Upravo ih lijepe, na sve da to predviđena mjesta. Ministar se već složi. Odlično. Još samo nešto. Aniću, što je ono bilo za danas? Novinari, gospodine, u pripravnosti su da s ime baš susret s djevojčicom. Periću, ti si valjda u kontaktu s Viskovićkom. Već su se trebale ovdje nacrtati, a vrijeme teče, Periću. Moje vrijeme, Periću, a čiji novac? Vaš novac, gospodine. Dotična djevojčica, to je trebala već Viskovićka. To! Nisam ni u snu. Ovo je kao u filmu. Nisam znala da postoji takva mjesta s bazenima na krovu, s tepisima debelim kao najdeblja maca, sa televizorima velikim kao plaća u školi, a kupaonica kao svemirski brod. Čovječe. Mlada damo. Ovo je malo ispalo tako, kako da kažem, spontano. Pa da se upoznate, gospodine Bogatunoviću, ovo je Anči Horvat. Oprostite, nisam htjela ovako upasti. To je nepristojno, znam, ali... Anči, dakle. Ja sam striček Zlatko i velim ti, Ane moja, došla si baš u pravo vrijeme na pravo mjesto. Dobrodošla u moj tim. Viskovićku si već upoznala, a ovo su moji najbliži suradnici. Šimić, Franjić, Perić i Anić. Gospodo, to bi bilo sve za danas. Anči, kako ti se ovdje sviđa? Znate, već sam joj pokazala i njezinu sobu. Nije loše. Ma šta loše, sjajno je, nemam riječi. Ja ću vas sada ostaviti da se upoznate. Vidimo se sutra. Karolina, jeste li sigurni da će Anči tu biti dobro, a da vi ipak ostanete s nama ovih tjedan dana, znate, ne znam, ja s djecom? Šefe, ja stvarno moram doma. Neki od nas imaju privatan život. Anči, lijepo spavaj i slatko sanjaj. Pa, Sendica. Koja Sendica? Otkud sad ovaj džukac? To je moja jedina prtljaga. Kuda ja, tu di ona. Ili ništa od dogovora. A pogledajte kako je čista i mirisna. Bila je na kupanju i kod frizera. Pa nakon sveg uređivanja, tko bi znao je li prava ili štrikana? Ha, prava ili štrikana, kao da je moja pokojna baba naštrikala. Ajde, neka je, samo se pobrini da ne čini budalaštine po kući. Naravno, upravo je odradila svoju večernju budalaštinu. A sutra je ujutro rano vodim na novu budalaštinu. Pametnog li djeteta? A sad u krpe, sutra imamo važnog posla. Laku noć, striček Zlatek. Zlatek, nije loš. Zlatek, svašta. Napokon malo mira. Ma vidi ti to kako se onaj mali maslačak uvalija kod onog Bogatuna. He? A možda padne koja pinka? Pa mora malo misliti na sebe, pa skroz sam se zapustila. Hajde, curo, dok su one male beštije u školi, a mali maslačak od tajkunića, mogli bi se malo počastiti. Dobri moj džek, ti me jedini voliš, duša moja. Male beštije, posuda su njihove drangulije. Još što je ovo, diću, gospe, moja glavu sklonite od ovih malih vištica. Djevojčice, djevojčice, livo, desno, svugdje vidi njih. Djevojčice, djevojčice, po cijele dane gledanih i batin. Ajde, cva! Bilo bi da budem samo ovdine, na stini, zardinu, bilo bi. Tu čupim u smrdljivoj kući. Male dešte, male gaće, kao
Jo, ma ko je sad? Tonka, seko moja mila, pa di si ti meni, oko moje? Pa Stipica, otkud ti? I nisam ti ja seka, Bogu drago me hvala. To što se moja jedna mater spetljala s tvojim ludim čačom, ne znači da si mi brat i nesrećo jedna. Pa nemoj tako, Tončice mila. Pa imam novosti za tebe. Upoznaj Vanesu, moju zaračnicu, tvoju buduću šugoricu. Vanesa. Ma hajde, seko. Zar nas nećeš ponuti ni čašom vode? Mi smo baš s puta. A šta je bilo, opet si opljačka neki kiosk pa se skrivaš od pandura? Ma to je davno prošlo, seko. Jer Vanči i ja imamo puno planova. Evo, bravo. Rastužila si mi Vanči. Reci du, što bi ti? Ja bi kolicu i gledala bi telkicu. Da se malo relaksiram. A ti bi, brate, sigurno i glazbenu želju. Vidi, nešto zgodno na telki. Kako se osjećaš večeras, Anči? Jako sam uzbuđena. Upoznala sam već puno poznatih ljudi. Nikad nisam nosila ovako lijepu haljinu i cipele. Smetaju ti, Anči, svi ovi novinari koji te stalno fotografiraju? Nije lako, ali što se mora, nije teško. Rano se slikam za novine jer se nadam da će me pronaći moji roditelji i da će doći po mene. Još kao mala si ostavljena, ali kako bi te tvoji roditelji trebali pronaći? Nisam ostavljena, nego izgubljena. Oni su me samo izgubili i naći će me pomoću mog medaljona. Oni imaju drugu polovicu srca i kad se dvije polovice spoje, to će biti sjajno ako se dogodi, ali mi danas skupljamo novac za njezinu zakladu, da naša Anči i sve njezine prijateljice imaju potreban novac za što ono, Anči? Za robicu, za papicu, za školicu. Rado bi još pričali s tobom, Anči, ali vrijeme je da se ti popneš na pozornicu. Pa sretno ti bilo. Želimo da ti se sve tvoje želje ostvare, a i gospodin Bogatunović će malo pripomoći, zar ne? Razumije se. Idemo na pozornicu. Anči, sada je tvojih 5 minuta. Pod velikim sjajem reflektora okrećem pogled u sjaj ovog noćnog neba i ja ne bojim se 200 pogleda kad oni su iznad 100 smijeha. I mislila sam što dala bih ja za trenutak taj što najljepši je dan. I gledajte me sad u ovoj prilici što stoji ovdje ispred mene. Jedino znam trenutak to je sreće i najbolje sad dajem od sebe, ja počinjem svoj život ovdje sada. Moji snovi se ostvaruju i gledajte me sad u ovoj prilici gdje svi ste mi svjedoci vi. Moja prilika. Za robicu, za papicu, za školicu. Vančo, seko, njena prilika, naša prilika. Za robicu, za papicu, za mamicu i taticu. Vančo, zar nismo otkad smo se sreli maštali o... Da budemo mamica i tatica. A tu je kćerkica, zar nisam za Valentinovo poklonio jednu takvu Milka Bombonjeru s baš takvim srčikom? Evo ga, kao privjesak na mojim ključevima. Zlato maleno. Srce ko mamina. Laka lova. Koji si ti? Pa da se nisi usudio. Pa to je dite, on se nada. Pa ništa neće biti ako mi dignemo lovicu od zaklade i negdje je ostavimo i ono se opet vrati k tebi. I nikom ništa. Mi ćemo već biti negdje na... Bahamima. Pijuckati koktelčiće i... Tragati dupinčiće. Malo se vrati gdje je i bila i vuk sit. A koza cijela. Ne i ne. Nisam baš luda za tom dječurlijom, ali to... Čuj me dobro. Ako nas otkucaš, svi će doznati za tvoj mali ormarić s lijekovima. A kako ti znaš za to? Pa od tog bivšeg, za kojeg se opet nisi htjela udati jer nije imao... Love. Nije imao srca kao ni ti, ni ova tvoja glupača. Ne ređaj majku moga djeteta. Kad ona ima srce, seko biraj. Laka lova. Dijelimo na 3 dijela ili, ako nas otkucaš, gubiš sve prihode od divnog udomiteljstva kod tete Tonke. Joj, ma pristat ću samo ako obećaš da malo neće pasti vlas iz glave. Ma nemaš brige, seko. Laka lova. Laka lova.
Da, jesam, u redu. Da, dobro, sredio sam, laku noć. Zašto ste ljuti, stričak Zlatak? Ma zamisli, ona će meni koji imam toliko kapitala, zaposlenih, toliko bogatstvo, ona će mene pitati takve gluposti da me želudac boli od jada. A tko vas je tako naljutio? Moja mama. Pa kako? Ona će pitati mene. A što vas je pitala vaša mama? Uvijek isto. Zašto se ne ženim i jesam li jeo? Boli vas trbuh, stričak Zlatak? Bila je jako uzbudljiva večer, ali jeste li vi uopće išta pojeli? Jesam. 2 kruške. Male. Hoćete da vam ja nešto spremim? Znate, teta Tonka me je naučila raditi paštašutu. Ma nemoj, a kako ti to praviš? Imate li kakvu konzervu rajčice i tjesteninu? Kuha je Anči i gladan sam kao vuk. A sad drugo pitanje. Kako to da se niste oženili? Ja mislim da se vama zapravo sviđa. A tko drugi nego Karolina? Striček Zlatek, vidjela sam vas kako se milo gledate. Anči! Gospodine Bogatunoviću, ovo je ispalo spontano. Zove me Anić. Da. Što? Jesi siguran? Jesi siguran da se priča slaže? Provjeri još jednom. Ne, provjeri sve još 10 puta, je li ti jasno? Sutra u 9 u mojem uredu. Ma nije valjda. Izgleda da su se javili tvoji roditelji. Od 350 parova koji su tvrdili da su tvoji roditelji, jedan par izgleda ne laže. Majka je imala gubitak pamćenja zbog automobilske nesreće, a otac je za to vrijeme bio negdje pomorac i nije mu ni javljeno da je postao otac. Majci se pamćenje vratilo čim je vidjela tebe i tvoj medaljon na televiziji. Eto, sad su opet skupa i tražite. Imaš sastanak s njima sutra u 9 u mojem uredu. Ali striček Zlatek... Sam ja, časan to postala, nije novac sve, kud sam gledala. Ko sam ja, ti je ona divojka, vedra vesela i dobrog srca. Ko sam ja ispod ovog oklopa, koliko uspjeha, a koliko poraza. Sad kad je srce pobjedilo, znam koliko je prije bilo prazno. Ali ovaj dan učinit ću najboljim što znam. Od prošlosti se opraštam i novu stranu otvaram. Ja želim ponovo započeti život.
osjećam da to je to. Ja želim ponovo započeti živjeti u ljubavi i ne znam ja u godine, a vjerujem u nju, 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 učinit ću najboljim što znam. Od prošlosti se opraštam i novu stranu otvaram. Počinjem ponovo. No, to bi bilo to. Karolina, imat ćemo sastanak. Posao ide dalje. Zovi ekipu. Dobar dan. No, da vidimo. U ovih tjedan dana ima li kakvih pomaka? Pa, gospodine Bogatunoviću, znate li... Joj, gospodine Bogatunoviću, ja sam zgrišila dušo, jako sam pogrišila. Joj, meni, gospođo, ma što će biti s tim djetetom, ja meni. Smirite se, gospođice Hujić, recite nam što se dogodilo. Je li nešto s Anči? Što se događa? Govorite. Ja nisam ništa loše mislila, ali oni Stipica, oni propalica, oni gad, ucijenio me. Joj, ma baš me briga, neka cijeli svi do sada volim popit. Ma neka cijeli svi do sada mi ormarić za lijekove pun rakije. Samo da Manči bude dobro. Nečuveno, kakva rakija? Kakav ormarić za lijekove? O čemu ti to melješ, ženska glava? Morate zvati policiju, jer oni dvoje su obični prevaranti. Mene su ucijenili pa sam pristala. Ali nisam trebala. Zovite policiju prije nego što bude kasno. Periću, zovi odmah policiju. Aniću, kako si ti to njih provjerio kad su obični prevaranti? Sve su nas prevarili. Šimiću, angažiraj naše zaštitare. Neka ih gone na kraj svijeta samo da nađu moju Anči. Moju Anči. Znači tako, dobro mi se činilo na prvi pogled. Varalice. I vi ste varalica. Svi ste vi isti. Samo da zaradite, da postanete gradonačelnik, da imate koristi od mene. Nije vam stalo ni do mene, ni... Anči, nemoj tako. Jako smo se prepali za tebe, ali teta Tonka je sve priznala i na vrijeme smo te pronašli. Ovo će propalica u zatvor. A ne bi ja u zatvor. Vi ćete dati izjavu pa će vam sud izreći blagu kaznu jer ste spriječili najgore i pomogli da se ovo dijete vrati u sigurne. Hvala, i da znate, nikad više neću piti pa da me neko ucijenjuje zbog toga. To ti je najpametnije, draga moja. Znaš li gdje je druga polovica ovog srca? Evo je tu, za tebe. Striček zlate. Striček zlate, šta će biti sa mnom? Malena moja Anči, bit ćeš sa mnom ako naravno ti to želiš. Bićeš moje dijete, ali ne za novinare, već onako kako Bog zapovjeda. A Sendica? Biće moj pas, ali ti ćeš je voditi van da obavi budalaštinu. U redu? Gospodine Bogatunoviću, ovo je veoma uznemirujuća situacija koja izgleda sretno završila. Imate li kakvu izjavu? Želim dati izjavu za javnost. Svečano objavljujem da povlačim svoju kandidaturu za gradonačelnika jer se želim posvetiti obiteljskom životu. Ali kako to, gospodine Bogatunoviću? Moja kuća i moje srce je pusto bez Anči.
Karolina, večeras vas vodim na večeru. U moju kuhinju. Na pašta šutu. Anči kuha. I napokon smo Mi zajedno sada, moj život je pjesma i ljubav sad vlada. Sad moje nebo vedro je i sunce sja. Ja trebam samo tebe, znaj. Otvorila si sva vrata mog srca. Učinila si da život je pjesma. I možda sve nije kao iz bajke, Al ništa na svijetu razdvojit nas neće. danas je bilo grozno. Danas je bila prava noćna mora. To je bilo tad, jer se nešto tražilo, što se izgubilo, jer ja sada imam to. To je bilo tad, jer se nešto tražilo, što se izgubilo, jer ja sada imam to. Tebe i ništa na svijetu razdvojit nas neće. 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 Pa nije ti to ta pjesma, jesi. I napokon smo mi zajedno sada. Moj život je pjesma i ljubav sad vlada. Ispunjena srca, vama su sada. U zraku se vidi da ljubav sad vlada. I koji naslovima ostvareni san. Ja trebam samo. Ja trebam samo tebe, znaj. Kada dan jesi i jadan i tužan, tada ustane ja i srce tad pjeva. Svanče sunce sutra, stoga budi hrabar sve do sutra. Drži se, jer sutra, ja znam da i sutra još jedan je novi dan. Jer sutra, ja znam da i sutra još jedan je novi dan.